Zdravo, ja sam Ljudmila Sretimirović, pravim šešir i imam svoju pozorišnu klubu. Kada čujem zvuk sirena, unervozim se, stegnem se stomak. U početku sam se plašila, ništa nisam mogla da radim. Sada se navikavam, pa mogu da radim. Valjda tako i svi ostali. A sada ćemo da pitamo moje prijatelje kako se oni osjećaju kada čuju zvuk sirena. Kada čujem zvuk sirene za vazdušnu opasnost, osetim jednu veliku teskobu, strepnju, zebnju, dakako jedan osjećaj velike uznemirenosti koju normalno težim da što više kontrolišem i urazumim, otud zasigurno se koncentrišem da se smirim i normalno obratim se Gospodu Bogu Svemogućem i Gospodu Isusu Hristu kao hrišćanin, da pomognu svima nama da što bolje te teške trenutke prevladamo. Kao slika mog prijatelja Živomira Popovića, koji se trenutno nalazi u Parizu, koja možda na jedan adekvatan način dočarava atmosferu, možda psihičku atmosferu. Ja sam zbog četka uglavnom pravim kao da nije ništa, kao da je to tek jedan zvuk sa ulice. Ali s vremenom sam nekako i sama u to povjerovala i tako mi je lakše. Kada se ovo sve jednog dana završi, život će nam biti užasno dosadan. Bez veze, ali bez veze. I want to make love to a mannequin. Well, to tell the truth, I don't feel very scared because so far all the little bit of silence, all the destruction, most of the deaths have been quite far still, and even if some explosion is like 2 kilometers away, you still feel safe and you keep thinking that it will not happen to you. And I think that in these kind of times, people will be more and more concerned with only themselves and their personal survival. Ukoliko se nađem na mostu, onda teram bicikl što brže mogu, jer je most jedna od legitimnih meta, pa da ne budem nevina žrtva. A kad gađaju noću i kad sam u svom krevetu, onda se prekrijem ćebetom preko glave i molim Boga da prođe.
Kada sam neraspoložen i kada čujem znak za vazdušnu opasnost, onda se sledim i podigne mi se krvni pritisak. Kada prestane, odnosno kada ne prestane vazdušna opasnost, nego se samo završi signal, postane mi lakše. A kada sam raspoložen, onda kad čujem znak za vazdušnu opasnost, onda pomislim da neko brine o nama pa nam javi, recimo, ne znam, sa ruskog satelita da oni dolaze pa da se mi čuvamo. Moje prvo neko osjećanje za taj zvuk sirene je bio kad je prvi put, znači kad je zasvirala, mi smo svi otičali u WC. Ja sam onda skapirao da je Srbija u stvari jedna velika banja, da ljudi sa stomačnim problemima, zatvorima i tako, i problemi, znači iz te branše mogu slobodno dođu ovdje u Srbiju i da se kompletno izleče, jer je to nešto nevjerovatno i to je ono što će uvijek pamtiti celog života. Ja sam uglavnom užasno besna. I najčešće kad počne sirene, počnem grozno da psujem, a nekad se onako osjećam stvarno mnogo strašno da sam. Meni je jako drago što Mek ponovo radi, jer mnogo volim Mek. Upravo da smo malo pričali o vazdušnoj opasnost, a kad se prvi put čuju detonacije, onda prvo što uradim, dođem do frižidera, pokupim sve što imam do frižideru, znači od rokvica pa do sladoleda, koga ima sve manje i manje. I eto, tako ja preživljavam ove dane. Veroučenije, rat donosi koji kilogram više. Jel može? Pa ništa, to sa sirenama, u stvari samo sam hteo da kažem da to u stvari ništa ne valja i to je u stvari najbolje kad se uopšte ne doživi. Ali uskoro nećemo biti ovde, pa to vjerojatno više nećemo doživljavati.